मियामना सिजनब लोइरब मतुंग हुंदोकलब प्लास्टिक सिजनदुना किलोमीटर 50 सांगबु लंबी सेमलगनि हाइना NHIDCL गी डायरेक्टर सैत्यव्रत साहुना हाइख्रे मियाम अमदि कैथेल फमलिबा इमाइबेल सिंगना ख्वाइरमन कैथेल असिबु इसामक की जाखुमनि खल्लगा लुना नाना थंबियु हाइना महुत की मिनिस्टर TI श्यामकुमारना अपील तौख्रे कांग्रेस की MLA खर BJP दा चोंगसलप याना लैरि हाइना चीफ मिनिस्टर N Biren फोंदोखिबदु युफम यावदबा BJP मनुगी ला कुपसिनब होनबनि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर O इपोबिना हाइख्रे कक्चिंग खोंगमरी फांगबा KMC रोड मनाक्ता लैबा फिजियोथेरापी सेंटर अमगी ममांगदा बॉम पोखाइख्रे मियामना वाकत मिफम चथख्रे AR na miyo ema faduna pukhibagi mayokta miyam horktuna Imphal Churachandpur lambi paring thingkhre The future of wildlife is in our hand haiba theme da numitari ni chathagadaba humphumari suba wildlife week listing in tramapan ngasi Bisnupur district ki manung channa leiba Khodrak Panjeng community hall dagi cycle rally amaga loinana hogdokre Pre primary dagina class 3 fawbagi angang singi tamnaba textbook ta Manipuri lol tambagi ayaba pibiu haiduna Bangladesh government da ayiba cherol thaduna haijakre adu Bangladesh leibak ki mari leinaba loisangna hauzik fawbagi oina ayaba piraktri Directorate of Health Service Government of Manipur, State Health Society, Manipur Amadi, NPHCE, NPCDCS, Imphal East Amadi, Imphal West District Health Society Amadi Manipur Health Foundation na sinduna World Heart Day and Elderly Day gi thoram Lamphel da leiba Medical Directorate ta pangthokre. Ngarang nungthil pung anirom taba matamda achanbingai awang lekai mapada Imphal Turel da takhiba khaba maning lekai digi chai 32 kakta ngairibi Waikhong Kamala atopa ming nanaubi gi hakchang thiba khangdana leiri. Naga National Flag Amadi Constitution yauduna Bharat Lengak Amadi NSNIM anigi marakta chathariba Santigi wari asigi warushin purpa yaroi haina NSCN gi 10 National Worker Forum na Bharat Lengak ta akanba wafam thamkhre